Ćao svima, džinovi su mitološka bića koja su poznata po svojoj visini. Negdje su opisani kao ljudi, a negdje kao čudovišta. Džinovi javljaju se u skoro svim religijama, ali u sumerskoj mitologiji, indijskoj, pa i u asteškoj i nordijskoj mitologiji. Da li je moguće da su nekada postojali džinovi koji su bili mnogo veći i snažniji od ljudi normalne građe? Dobar dan poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauke i misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, istoričar, i danas ćemo pričati o jednoj vrlo realnoj istorijskoj pojavi, postojanju divova na Balkanu i njihovoj povezanosti sa megalitskim kulturama. Zbog činjenica da mnogi narodi širom sveta imaju sličnu mitologiju i priče o divovima, mnoge ljude je navelo da pomisle kako su divovi nešto univerzalno, nešto što je stvarno postojalo. Također, ako pogledate, vidjet ćete da postoje mnoge fotografije navodnih iskopavanja divova. Šta se konkretno tu dešava i ima li ikakve istine u celoj toj priči o divovima? Danas ćemo zajedno da otkrivamo, istražujući druge YouTube kanale koji su pričali o ovoj temi, i generalno ćemo ukazati ili ono što govore zapravo istina ili ništa više nego najobičnija fikcija. Zvanična nauka objašnjava da su i pre ljudi patili od gigantizma. To je veoma retka bolest. Jedan od primjera je Robert Wadlow. Poslednji put kada je izmeren 27. juna 1940. godine, njegova visina je bila 2,72 metra. On je najviši čovjek ikada zabeležen. Da li je ovo dokaz da su nekada živjeli samo visoki ljudi, a ne neka druga rasa? Međutim, neke stvari se ne slažu s ovim slučajima visokih ljudi. Prema mnogim starim spisima, džinovi ili divovi su bili snažniji od 200 normalnih ljudi, a neki su i dugo živjeli, što se ne slaže sa gigantizmom. Robert je recimo bio jak, ali je umro već u 22. godine života. Jeste, medicina tada nije bila toliko razvijena, ali većina ljudi s ovim slučajima su se kretali samo u kolicima. Dok prema pričama raznih naroda oni su bili mnogo jaki i neki su dugo živjeli, što je suprotnost gigantizma. Odmah na početku ovo bi trebalo da vam bude alarm, jer kada jednom počnete da razmišljate logički o svemu tome, shvatite da nije bitno kakav tip ishrane su ljudi u prošlosti konzumirali. Postoji samo određena veličina do koje ljudi mogu da porastu. Zbog toga sam aspekt divova bi trebalo da je uglavnom mitološki. Jer znamo da na kraju krajeva stari narod jesu pričali o divovima, ali pogledajte u kom kontekstu su bile te priče o divovima. Divovi su se često borili sa mitskim bićima, poput recimo u staronordijskim pričama gdje su se ledeni divovi borili sa njihovim paganskim bogovima. Mislim, osim ako ne mislite da stvarno postoje božanstva poput Tora, boga groma koji leti na letećim kozama, izbacuje gromove iz svog magičnog čekića, ili Odina, magičnog sveoca koji se pojavljuje među ljude i koji može da putuje duginim mostom, i slične magijske aspekte koji nikako ne pripadaju stvarnome svetu, nego više svetu bajki i svetu fantazije. Teško je ikako shvatiti kako uopšte možemo ugurati sam koncept divova u istorijski koncept zemlje. Jer na kraju krajeva, da su divovi bili stvarni u prošlosti, do sada bismo našli veliki broj arheoloških dokaza, jer impliciralo bi se da je postojala velika rasa, što bi značilo velika populacija samih tih divova. I na kraju krajeva, čime bi se bića takve veličine mogla hraniti u prošlosti? Kako bi izdržavale njihove kosti toliku gravitaciju, kada znamo da ljudi koji pređu jednom 2,5 metra imaju poteškoće da se generalno kreću? Oni koji bi prešli preko 3 metra, bilo bi pitanje da li bi uopšte mogli da stoje na nogama, kamoli šta drugo. Stoga jasno je da bi ovo trebalo da bude aspekt mitskog bića, a ne nešto stvarno. Za početak imamo snimak ovog čudnog bića nasukanog na obali Indonezije. Dugo je čak 15 metara i teško 35 tona. Naučnici još uvijek ne mogu da provale šta je u pitanju, ali mene podsjeća na raspadnuto telo kita. Kada kažeš naučnici ne znaju šta je, trebalo bi da pokažeš snimak tog naučnika koji je rekao da ne zna šta je, da znamo ko je taj zoolog i da li je uopšte legitiman na prvom mjestu. Jer mnogi ljudi na internetu mogu da govore stvari, a da to na kraju krajeva nije istina. Dok ne čujemo iz usta lično naučnika, ne možemo da kažemo šta je. Međutim, kada pogledate ovo jeste poluraspadnuta lešina kita. Mislim, imate na stotine fotografija na Google koji izgledaju upravo ovako, toga nema nikakve zabune šta je u Snimak je pitanju. nastao u hladnim vodama Tihog okeana. Kamera je u sred oluje snimila biće koje najviše podsjeća na Ningena. Ako ne znate šta je Ningen, u pitanju je čudovište iz japanskih legendi.
zapravo postoje ribe koje imaju peraja baš tako sa strane kao ovo čudovište ili šta je već na snimku. Naravno, tu ne treba da bude nikakvo mistično čudovište. Na kraju krajeva moram da pričam o forsiranoj perspektivi. Vidite, često na kameri kada se vidi neka riba, često je teško provaliti koliko je zapravo velika, jer ako je bliže kameri onda će izgledati veća nego što zapravo jeste. Ljudi se već dugo igraju sa tim konceptom. A može da bude u pitanju neka riba koja se samo jednostavno približila previše kameri i zbog toga se sad odjednom čini masivnom, iako bi vjerovatno mogla da bude i neka mala ribica koja bi generalno ovako mogla samo da vam stane na ruku, stoga ne znam ni da li bi je nazvali džinom na prvom mjestu. Sljedeći video je snimljen u pustinji oblasti 51 i na njemu Vinisi pokušavaju da unište ovo biće nalik džinovskoj meduzi. Podsjetite me, kako bi super tajni snimak oblasti 51 mogu da završi na YouTube-u? Jedino ako možda YouTuber kojim slučajem radi za ciju majku mu jebe. Čim sam ga vidio, ja sam znao da je američki špijun. To mi je inače jedan od koncepata koji me uvek nasmije. Znate, ljudi pokušaju da vas uvere kako je to neki super tajni video snimak koji je izašao iz oblasti 51 ili iz unutar CIA-a i onda je tek tako na YouTube-u web stranice koja je poznata po tome što je bukvalno obrisala na milione i milione snimaka samo zato što se nisu uklapali u njihove smjernice zajednice koje su oni odredili. Šta kao moćna neka vlada ne bi mogla da obriše snimak nečega što je nepoželjno na internetu, nego bi dopustili da to ljudi dele okolo. I mislim, snimke ovakvog tipa generalno nije teško napraviti. Evo sad ja mogu da se pravim da sam voditelj vesti. Dakle, danas u Majka Rusija smo mogli da vidimo našeg velikog druga Vladimira Putina kako je došao da gleda uništenje strašne meduze koja napalja našu plemenitu Rusiju. Strašna meduza neće imati šanse protiv moćne vojske koju je poslali iz Majka Rusija. Nek nam dugo živi Putin i neka živi Rusija na vijeke. U ovom snimku dva mladića su pronašla ogromno demonoliko biće. Napraviti snimke ovakvoga tipa generalno nije toliko teško. Sve što vam treba je mnogo slobodnog vremena, kompjuter i malo poigravanja na zelenom platnu. Vidite, već sam neko vreme pričao o Alex Baleu, kreatoru na YouTube-u koji zapravo nema neka velika financijska sredstva, ali opet kreira genijalne fan filmove. Međutim, da se vratimo na našu originalnu temu. Postoje li divovi ili su oni samo fikcija? Mislim, na kraju krajeva šta je sa brojnim arheološkim nalazištima gdje možemo vidjeti kosti masivnih divova. Mislim, kada pogledamo jednom ove kosture izgleda, pa moram reći, autentično. Međutim, problem je što nije autentično. Jer vidjet ćete da su ti fosili zapravo lažirani. Ljudi bi bukvalno uzeli fotografije ljudskih ostataka i onda bi samo photoshopom dodali ljude okolo. Kao što vidite, ovo je prava slika recimo običnih ostataka, a vamo pored su dodali čovjeka pored glave. Ili primjerice ova poznata fotografija na kojoj se navodno desi odro na putu i ljudi su onda pronalazili lobanje, je zapravo bilo takmičenje u Photoshopu organizovano od strane web sajta Design Crowd. I kao što možete vidjeti, mnoge fotografije koje se koriste na internetu kao dokaz divova su upravo sa tog web sajta. I među tim fotografijama mogli smo vidjeti neke šaljive poput ove gdje mumija na sebi nosi Adidas majicu. Jedan od retkih skeleta koji je preživo u javnosti netaknut je ogroman skelet od 5,5 metra džina pronađenog u Ekvadoru. Ekvador je jedna od zemalja sa najviše pronađenih džinovskih skeleta. U provinciji Loja u južnom Ekvadoru ne samo da je rekao neistinu gdje je pronađen skelet, nego taj skelet nikada nije ni pronađen. U pitanju je atrakcija iz takozvanog Jungf parka koja se zapravo nalazi u Švajcarskoj.
I taj skelet je zapravo plastičan, lažan, deo ekshibicije. Već smo imali jedan takav skelet na Tajlandu gdje je umjetnica od plastike napravila džinovskog kostura. Ovdje je u pitanju isti slučaj. Ovakvi kosturi su uglavnom umjetnički performans, a ne nešto stvarno. Sa druge strane, što se tiče generalno ovih otisaka stopala, to su uglavnom prevare, napravljene od strane kreacionista, kako bi privukli ljude u svoje parkove kreacionističkog tipa koji objašnjaju kako su postojali divovi u prošlosti. Neki naučnici su doduše rekli za takve otiske stopala da su oni zapravo dio umjetnosti koju su radili pećinski ljudi, a ne nešto što su ostavili divovi za sebe, jer bi praktički bilo nemoguće napraviti takav otisak, čak i da su bića takvog tipa bila stvarna, jer takvi tipovi kamena su duboko pod zemljom bili u to vreme. Stoga ne nasedajte na ove video snimke, kao što sam primetio da nažalost mnogi ljudi nasedaju čitanjem komentara, ljudi koji su zapravo gledali ove senzacionalističke snimke koji nemaju apsolutno nikakvu vrednost i mislili su da je ovo nešto stvarno. Ne, ovdje ništa nije stvarno. I istina, priznaću vam jedno, istoriju uistinu pišu pobednici, ali samo zato što su mnogi aspekti istorije fikcija, ne znači da je sva fikcija odjedanput istorija. Jer na kraju krajeva da je nešto uistinu stvarno, pokazali bi vam prave dokaze, ne bi koristili inserte iz Photoshop takmičenja ili umjetničke skulpture koje zapravo služe za performans, a ne kao nešto stvarno. Ipak mitologija, a stvarnost je stvarnost. U principu, to je sve što sam imao da vam kažem. Divovi očigledno nisu stvarni i nema dokaza za njih. Nadam se da se dopao video, kao uvijek nadam se da smo učili nešto. I to bi bilo sve. Loki ili ti Lord of Zunu se odjavljuje.